Good afternoon, ma'am. And kano nga sige cover tawsi ko. Ngasi det kano ni det 2 ni ko February. Exam yam nasale. So yam ko hindi tawro kam se ngasi cover is the budget na to ko budget to na to budget se koi budget ki document se I group to thagat riba male group budget che su nei na ka ni economic survey du su ai nga foreign midang warang economic survey du su lo shala ge using ain taw de se ngasigi newspaper du ni ko newspaper se mana budget ki am boy ko budget se ai kano tora khara ID hujing ngasigi covers na khara phasana nei na tora ko so esta capex size kaino ara kana capital in expenditure ha ni ko capex size taken me take capital expenditure sigi capital expenditure se yamna wangi hai ni ko headline na hai se adona kaino na haining se capex se yamna wangi handaki to sengba gi so ko handaki kaino se ayamana budget se ayamana sida depend yam doye ko sida shigi kano sida ko budget se koina naina se kamaina naina ba ya hara kanda kogi theme se budget andaki budget ki theme se kari form da naina ba ya hara gati kogi amana productivity ko productivity employment generation ko aduga global integration ko sida yengbe ya kamaina yengdino habito ai haisarake ko koigi iha hai hambada koigi fiscal pusai tare ko capex se ko capital expenditure se expenditure capital expenditure habdi kaino akoigi country amagi sokha thorangi adamaina thong labi thong saba khotpada tawbagi se masdesta in kana id increase tore ko haidi increase tore haidi kyam yam henge hara kanda koi usik thada dusi kaino hara kanda rupees 12.2 lakh crore ne thada dusi paisa si se mamang segi na bada almost 10 lakh ko mamang sai dadi 10.9 lakh oi bani hantakti yamna haidi yam thadare kari gino hara gadi infrastructure si capital expenditure se degi koi kari tawra kane hara kana infrastructure singat sagat banane yam ro ina thadarak tois infrastructure singat sagat pada ko adagi budget se handaki budget se kari gi framework karamba framework ta base sauge haragadi
framework se karino harakanda ahum ni ko framework se mana kartabya sai duties ahum da ko kartabya one sidana karino harakanda accelerate to si se kano economic survey da so high gram ni ko accelerate to and sustained masagi growth to sustain adum to ko sustain economic growth economic growth hanadigi dum 7.7 7.6 adwain lebido aduda dum sustain tawraga adum thammaga chatpa ko aduga second shubada kaidoga harakanda koigi capacity building ko adagi ahum subada karina harakanda koina inclusive access masi homse aikoina khang mam sangi ko framework ai kartabya sai tare magi duties sai tare ko kartabyas si se phasma tasena kanona hai gi ba moi hom du ne ko haidi accelerate economic growth capacity building and inclusive access ko masi hom se yang crucial oi ko aibadi budget si main oi ba framework masi hom sina ko budget ki main oi framework ni aduga ya hamada sigi infrastructure ki sahani yeng se ko infrastructure da kari anauba capital expenditure infrastructure se increase tawre na mana high se kari anauba da hap ke harakanda si exam yam important oi ko infrastructure senga pada expenditure yam thadari se I am na karawai da no haragadi rare anauba ni ko si se anauba lambi thong sengatpagida anauba haitare rare art corridor haina ma semi rare art corridor haise ate kenate koigi india lere ko india gi west bengal de yaudre odisha ko andhra pradesh ko adagi adagi kerala ko karnataka ko moi humse ko sorry tamil nadu ko andhra pradesh adagi odisha aduga kerala siding shigi moi ahum sida kari fange harakanda kogi mosaic ko koigi kaino se aidi yamna energy da yamna kano tawba haitare ko energy yam kano yamna phangba koigi mineral yamna phangba haitare ko rare earth minerals yam phangba ko rare earth minerals yamna phangba mafam ngatani hostesta ko sigi moigi hojiki moigi state ahumse sise sisona kani boundary da lui thangnana leini ko except west bengal natana sigi seashore manakta leiba ko eastern boundary koigi eastern seashore manakta leiba state chingse ko odisha andhra pradesh tamil nadu and kerala ko moi singsidagi rare art corridor je sadine rare art corridor habdi kaino rare art minerals phangba ko mineral rich oiba mafam do aduni odisha da kadauge harakanda anauba odisha se da suko anauba koigi kano masu semi ba khamba new national ko waterway ko new national waterway am semi new national waterway se odisha da ni ko sisu paradip to damra port ana ko paradip to damra port ana ko adagi ahum subada kaino harakanda odisha da ni ko sisu kano da ni ko sisu aduga industrial corridor
corridor and ama same ko industrial corridors in a West Bengal da industrial corridors West Bengal da ni ko West Bengal dagina Gujarat phabogi magi freight corridor ama ju same ko West Bengal da ko West Bengal dagina kano bawgi taba ai tare ko ai si map di yawe map to stale to sida si ko Dunkari dagina Gujarat ki Surat phabo ko adugumba corridor ama ka su same re ko aduduna anova infrastructure da paisa yam thadara kaduri ko hantake budget se ko capital expenditures da hena paisa thadara kaduri ko aduga taxation da su capital expenditures da siguma khara lere atopa haidi atopa pot khara su lere like hantake budget se da yam change story se kaino ara kanda taxation da su taxation se akoi ki kaino tax lower kanda akoi ki fiscal kaino hai tare ko fiscal expenditure da so ko ka do ni taxation se da akoi ki normally direct tax hai tare ko akoi ki individual da ki corporate ki lower ba income tax sida sida kaim change to de ko indirect tax da taxation se da kaino change so se indirect tax da khara change to like indirect tax da koi ki ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯃꯦꯔꯤꯟ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯂꯦꯗꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯈꯔ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯦꯕꯀꯣ indirect taxta ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯥꯔꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯈꯔ reduce ꯇꯧꯏꯀꯣ reduce taweba sida tax khara reduce taweba ko indirect tax khara adu mangai atopa kaisu ka na leite yamaru ori se karino ngasai gi sigi ohum se mi yamaru ore ko sigi maru se haidi rare art corridor degi new national waterway odisha da ni ko se odisha ko odisha da anova new waterway ma sagi se infrastructure capital expenditure example ama oina dum PBI ko adu dum lere adagi hayam pekhada hanga agadi kata base ngasai gi kano ahum se hanga ko ai ko kata base ahum adi ngasai gi budget ki framework se kara da kari da base to ga ha si ahum se base to ni ko aduga capital expenditure da koi hen ba paisa thadari se kari kari sabadano haragadi example loina sig ahum se hai biare ko rare art corridor saba new national waterway saba industrial corridor saba example ni ko atopata su paisa memam thadari ni aduga kai haini yamna maru taxation gi da taxation ga mari leina ba hai tare ko koi gi kaino se 16th finance commission gi su khara laut hoye finance commission 16th finance commission gi su 16th finance commission gi se koi gi magi recommendation da ka do ga hara kanda center dagina state ta paisa thadarak pai tare ko paisa pitarak pase kayam yam pitaga doino habitu gi matang da ni ko mana exercise state share se kya da lai ga mamang sai ga dum chamani ko 15 suba finance commission ga chamani 41% ko 41% da dum lai state ki share se ko no change sense kano laite adubu center gi di singing adum torini center da di singing adum torini center gi singing torini have meaning di moi da di ma id hana digi horaga ses amasung surcharge ko haidi koi kano da value items paisa maman tang mo pot chai da low ba tax laidana adugi paisa su ko adum center na low wi de ko adu do lawri pina khoi ke hani center da di kashu magi tax sang se haidi low gi chance am handari habani de ko adugi wari ni ko adu duga ka doge hara kanda kuchik che ka doge hara kanda magi horizontal haiba ma particle haiba ma leidana ko horizontal amaga vertical haiba ma leidana adu ni do khang manatra horizontal vertical devolution na male id takes p base
takes peeps horizontal devolution and vertical devolution horizontal devolution horizontal has the koigi center degina state the thangda badu aduduni ko horizontal concept to id se kodamen hire se koigi sorry vertical have ko so vertical sina center degina state the thangda base center degina state the thangda base ko sisina state masen thadana base state masen yena bai tare ko state masen ko aduduni anova 16 finance commission na kari hage hara kanda adudo hara kebo ko 16 finance commission gi magi change hai tare ko change to kari no hara gadi ngasai 40% 41% state ta share to basima laire ko among the states 41% say state masen yena doini ko state masen yena doini se state state whole state ta distribute to doini ko adu kari da main focus hoina sigi 41 horizontal division gi 41% se kana da main focus oraga distribute tawge sini ko haidi kari da ne hena focus oraga distribute tawge haiba ko haidi state yamna income yamna leibada income distance yamna leiba hai tare ko income distance abdi kaino fibam yamna sokpada 40 hanadi 45 oiramani husik 42 da handagre meaning di kaino hara kanda 42.5 ko hana 45 chalayramani income distribution criteria as state sida income yamna thokpa state na cp ba kaina lerami adagi population yamdana ko population yamdana cp ba hina lerami area da su check tawi ko mai horizontal devolution se area da su area yam sa ga cp ba adagi demographic performance abdi kaino magi population control tawba ngambra ngamdabra kon demographic performance da su koigi kai haini magi tax ki paisa pi bese performance pasana tawraga di cp ba performance pasana tawraga di cp ba kaina lerami ko adagi forest cover yam lebra leitabra ko adugi matung inasu tax se pi 41% paisa se state ko dimakta state amadana paisa shu yogadamni si yogadamni habituni ko tax devolution se ar horizontal distribution sida state sing sida karigomba income distance income yamna khenaraba magi income to khenabdo matungina paisa se 42.5% se phangduine meaning di kaino aingonda chama pigedaba se aigi income distance yam chawraba doi taragadi cp duini kaina leibo ko population sida su 17.5% ko aduga area dana 10% aduga demographic performance 10% ko forest cover 10% smile leba pulapuna 100 odini abidi ai je income distancing je yam leiraba ai paisa yam phangani ko population yam gano toraba adoi taragadi 17.5% se population ge malaka phangdoine area ge damakta si phangdoine demographic performance ge damakta si phangdoine aingonda chama lupa cham pirake hai taragadi 42.5% di income gi neba income do yenga piraktoine ba population yenga si piraktoine area yenga si piraktoine ba damaina state khudimaki mai gi tongan yen thorokpa matam sida state amaga population mana de dana ko ado state amadana population gidum metungina phangani state amadana ado phangdoi paisa do si paisa se ko aduduna ke haini adugi matungina hanadagi kaidauge hara kanda simaina state devolution torokose change taweba hana si se hana lerami do value do hara ke ko 45% leramani ba hana si se adagi si sina 15% kadang leramani ba si 15% leramani ba ko si 12% leramani ba ko si bi change taw kari marang gina sumaina si 45% leramadi income distance 42 da handagi sina takpadi kaina hara kanda kari gumba country do kano hana paisa yam phangam ba income distance ki damak paisa yam phangam daragadi paisa do phangbodo handare hairine population yam bai mata paisa yam phangam bodo paisa do handara ani ba handakti phangba kaigino uttar pradesh sa paisa yam phangam ba odo hosik population mo gi population increase taw do inatra but taw do increase taw na ma paisa phangaroi ba
को demographic performance फजतारगदि मा 12% मा 10% फंगदोनेबा अदु तारगदि अदुगिसु पैसा लाकदोनेबा area याम चावरगदि हाना 15% फंगमबदो 10% हंदरेबा अदु तारगदि सीजे करम स्टेट ता काना नि हाय तारगदि साउथ इंडियन स्टेट सिंग दा काना नि सीजे कोगी हंतकी साउथ इंडियन स्टेट को साउथ इंडियन स्टेट सिंग हाबदि कैनो साउथ इंडियन स्टेट्स दि इनकम डिस्टेंस यामना लई को अदुगा पॉपुलेशन यामदे को अदगी एरिया यामदे को डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस फजै अदुम अदुदुना अदे फॉरेस्ट कवर्स अदुम लैजै को अदुदुना मरम मोरकांदा स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन सिदा उत्तर प्रदेश अदगी पॉपुलेशन यामबा एरिया याम चावबा स्टेट तगिदी एरिया याम होय एरिया जी चावदोने बट तबदबु population yamdaba demographic performance yam fajaba income distance yam fajana kano tawdaba aduguma state south indian state tadi hena beneficial oidini ko very much beneficial andaki tax devolution sina ko beneficial ko aduduna kaidoge hara kanda to हाइदे आंध्र प्रदेश को याम फजा मोय साउथ इंडियन स्टेट हाय तारगदे आंध्र प्रदेश कर्नाटका तमिलनाडु केरला तेलंगाना मोय मयाम सिंसे को हाइदे मोय सिंसे पैसा हेना फंगनीबा अंतक कनो लाकबदगी हाइदे होराइजोनटल डेवलपमेंट हाइदे टैक्स की मनी दगी पैसा स्टेट की शेयर लाकबसे अंतक ते हेना फंगनीबा को पैसा से अदुदुनी को माना हाइनिंगसे अदुदो चेंज अमसु लई कदौगे हारा कांदा चेंज से करम चेंज तो हारा कांदा ngसाइगी अकोइ से कइनोदा सिगी पैसा पीबगी मोंग से न कलरम नि रखे को 16 सुबह फाइनेंस कमीशन से न कदौगे हारा कांदा फिस्कल मैनेजमेंट न नम लेबो को फिस्कल मैनेजमेंट टैक्स की मनी से कमायना मैनेजमेंट तौगे हाबो कोई फिस्कल मैनेजमेंट से करी दा तौगे हारा काना फिस्कल डिफिसिट से एंग कनो दा इकोनॉमिक सर्वे दा हाइग्रे को फिस्कल डिफिसिट से कोई याम हंदरे अदुना कोई परफॉर्मेंस याम फजादा तौरे ना हाइग्रो अदुदो फिस्कल डिफिसिट से अकोई हुजु से क्या ले हाना 9.2 लेरमिनी को कोरोना मतमदा हुजिकती 4.4 दा लेबा हुजिक 6 से को मोय हाइजे टारगेट करम चाहिए की टारगेट नो हारगदी 2026 को 2026-27 की टारगेट से सीसे 4.3 दा थंबा हमने 4.4 दा ले 4.3 दा थंबा हमने को ज्ञान तारे को अदुदुगा कदोगा हारा कांदा ngसाइगी हानदी अखोइ से कनो तोरबेबा फिस्कल डिफिसिट रेशियो से अखोइना सिमाइना फिस्कल मैनेजमेंट तौबगी से अखोइना कदोगा हारा कांदा रेशियो अमा द होलमेबको करम रेशियो द होलंगे हारा कांदा फिस्कल डिफिसिट डिवाइडेड बाय अखोइगी जीडीपी न होलमेब सिगी रेशियोस द होलमेब सिगी रेशियोस द होटपसे हुजिकि होत्रेब हुजिकति करीदा बेस तौरगा होलनी हारगदी डेफ जीडीपी दा को शिदोइनो होलने फिस्कल मैनेजमेंट से फिस्कल डिफिसिट द होलरोय डेफ तोइनो होलने हानदी सिगी कनो से अदुना मसिगी मागी अनोब टारगेट अमसु थोले टारगेट से कइनो हारकदी मसिगी डेफ जीडीपी डेफ डिवाइडेड बाय जीडीपी की टारगेट से 55% दा थंबाइन को डेफ डिवाइडेड बाय डेफ बाय जीडीपी की रेशियो की टारगेट से 55% दा थंबाइन टारगेट अमसु थंगरे हानदी सिदैस टारगेट तो थममने सिजे 40% का है ना दुमाइन तौरगा टारगेट थममने अदुगी टारगेट तो सिगी थमगिद्रे दिस हुजिक चना ड्राइवर सिगी रेशियो के जनुना फिस्कल मैनेजमेंट दसु कदोबा चेंज तौबा मा लेरे सिगी चेंज नि को मरुदी माई वैल्यूज दि मरु ओइदि बगैसु को काय हाइनी फिस्कल डिफिसिट सिदे अखोइना कंट्रोल तौबा ngame na khalle bako koigi sarkar sina duduna maram ora kanda koigi डेप तो ओइना फोकस तौर अनि हुजिक डेप तो ओइना अदुना फिस्कल मैनेजमेंट से तौना बखोना मतमदा कोइ डेप तो ओइना फोकस तौर आगा कैदोगा हारा कांदा पैखादा हा बयारि से कैनो टैक्सेशन की मतंग सिदा पैखा हा बयारि से कैनो हारा कांदा
16 finance commission की horizontal devolution दा करी change तौती income distance दा population दा area दा demographic performance दा change तौगरे को हाइबदी सिदना हेंगले सिदना नति सिदना तारे सिदना हेंगले नति लोई तारे नि सिदना अदुमाइना अदगी fiscal management दसु change अमा लेरे करम change नो हारगदि हाना सिगी ratio द होल मदो हुजिकी debt by GDP सिदा होल लेबो को fiscal management से अदुदुमा खंगबिरो को अदुदुगा यारने न खले को अदगी अतोपा अखोइगी trade तमुला से को trade तदी अखोइ करी करी change लाके दो trade ता सी हुजिका taxation की लेगरे अदगी fourth चुबदा करी लेगने आर कांदा अखोइगी trade तदी अखोइ कदवे trade तदी अखोइ custom duty से हाबदी trade तवो मतमदा अखोइगी tax अमा पीरिदना को custom duty है ना को custom duty से करम मदे हेंगत के है increase तवो से करम मदे increase तवो यारगदी अखोइगी हाइदी trade तवो दा हेंगत पसे को करम मदे trade तवो दा पैसा हाइदी केनो हेंगत पसे potassium hydroxide को अखोइगी soap कुमा साबा द सिजनरीबा detergent के साबा द सिजनरीबा सिगी जे पुसलकवा मतमदा हाइतारे अतोपदा हाइदी अतोपा कंट्री दिगी पुसलकवा मतमदा मागी custom duty से हेंगत क्रेबा दुना पैसा तांखला नि को हाइदी soap detergent से पैसा तांखला नि बा खामबा अदगी खोगी कयानी एन हाइदी tobacco की prices को tobacco की prices दसु पैसा तांखला नि को tobacco दसु खोगी मागी national calamity contingency duty है ना मा पीबा से tobacco दा पीबा tax नि को NCCD है ना को सिगी tax से हेंगत क्रेबा को दुना tobacco की prices सु हेंगला नि को अदगी chip import हाइ तारे तोपा pot import chip ओइना import तौरकपा pot सिंगसे मासी सिंगसी price से import तौरकपा अदि यामना होना मिगी pot मैम अमा import तौरकपा सिंगसे को सिंगसे पैसा हाइदी 20% हेंगत 30% हेंगत मैम अमा यावरी अतोपा को मेन ओइना सि अनयामनी decrease तौबदी करी trade तौबदा custom duty दा decrease तौबा करी pot चाइ decrease तौगे हारा कांदा खोइगी monazite सिजिना इनि ngasai ningjing ye tawbado monazite se kaino da su husike khoigi ngasai gi sigi rare earth corridor se sida su yam phangni monazite se sida su ko sigi area sida su ko ado monazite se kado gar kana monazite ki magi kano se decrease to wai tare adi ma se mapalom dai pusalak se decrease to kari gino mana monazite mapandagi pusalak se decrease to research in magi tx se kari gino har gide monazite se koiging sagi kano phangna budani id rare earth minerals sing duni se rare earth minerals sing duni ko monazite se degi lokthorok tune monazite ai sing sagi rare earth mineral yam yawba khoi kano aman mineral am khapni bu ko adagi kari solar lamp sabagi ko solar glass ai tare ko solar glass adagi leon battery gi lithium ion batteries ki sabagi pot chai gi magi kano di magi custom duty hai tare ko tax mapalam dei pusalapa matam da tax lorom do handare ko nuclear road kumbagi kuchukulai technology gi kano sing se loi handare nil double ai ko custom duty se moi gi kai hai ni adagi civil aviation and defense ki kuchukulai pusalapa matam da so handare moi gi tax moi da lorom ba tax to drugs ade rare disease hai tare ko cancer gumba adagi to genetic disease me am gi moi gi paisa adi moi adagi medicine gi ko lorom ba kano khara so handare haidi custom duties khara so handare ko aduduna handabagi ni ko se ko adagi yamna kano tawri se ngasai gi
ngasai mamang su pangre dana ko sigi dasu mamang su pangibido kari karai sakre marine seafood ka leather textile gi indirect taxes su handarian hydra adu chamani ko skill ga hai kano tawdisa okay aduga koigi sidai pot ama su leiri ko koigi s 4 lere so 5 subada mi se ko STT hike and amalay ko STT hike STT hike ay si kaino harakanda koigi risk yamna lowba risk yamna lowroga paisa yamna thuna phangnaba trading do khangi ko risk yamna lowba trading do aduduni ko STT hike ay se trader ki STT hike ka STT hike STT hike has said koigi trader kangu dili am no ai deni ko adugine husik sensex adagi nifty 50 moido down salido kaigino haragadi SST hike se tawbagini SST hike se kaino harakanda koigi hana koigi kanoda trade tawba matamda trade che ani thona leidana ko amana investment long term investment haba ma short term akoigi kahani retail trading kaina leidana retail trading ko retail trading haidi akoigi kahani ngasi trade tawraga haye horen lokthokpagi ki tawba yamna gambling ki type to ki tawbodo adudadi tax yam hengatleba khambra 0.02% pirambadagi 0.05% da hengaleba option trading da se ko option trading ase 0.1 khatang tawrambadagi 0.15% da hengatleba aduna retail trading sidadi paisa to magi tax hengatleba aduga long term investment guma tawbadadi tax handaba haitare retail trading dana hengatpa aduduna trader kangu gidadi aduna sensex adagi nifty se handara ini haidi trader kangu se ayamana sell dawramani ko haidi paisa gi value do taragadi magi kano do yaroidena sell daw thomani ayama adunani ko aduga karida sigi kahani foreigner gi investment dadi foreigner gi investment ko investment sise ay amu mathang magi criticism mayam du su lakhige ko foreigner gi investment lay ko foreigner gi investment habidi ekoi gi kai haini foreign direct investment gumba adagi foreign portfolio investment ko adugumba FPI gumba adugumba mayam laygidana husik kaino tawi haitana aina ngarang economic survey gi takpa matamda su kadoga kana foreigner jinse ko India dagi investment moigi investor amba poching jinse lokthokna ba hauren haigedra adu lokthokna ba hauren hairido adudo counter tawna bagi damakta kaidoga harakanda akoigi India da foreigner jingna paisa thadarak bagi magi limit ama thamame ko limit ko limit se individual oragadi maze 10% dagi hena magi kano se yadaba investment limit se equity da haitare limit in equity habadi kaino akoina karigumba akoini pot se company ma laire company sigi magi sigi pots aina 2% investor taragadi 2% se aina own to boga chapana dini ba du equity go company ma da aina invest 2% taw taradi company digi 2% aina own to boga chapmani ba limit in aigi company digi decision making da aina kai gumba 50% own tawragadi decision making do company digi aina ga oiba yadoini ba adumai to ba kano haisi own to bagi sa hana 10% lerambadigi limit se kedoraga harakanda 10% dagi husikti sorry 5% lerambadigi 10% da change tawre ko 5% dagi 10% da change tawre adoi taragadi foreigners in se paisa thadani ngani dana kaigino haragadi equity
equity gi limit to akoi paisa yam thata taragadi akoi equity hena leidoini khotini ko aduga overall limit na kadoga kana hana 10% leramado 24% da gana haidi individual na taba sine individual khatangini ko individual na taba to pamina investor pa leidana ko company na investor pa adu taragadi foreigners in investment FDI se adagi API yamna down chatle khole na haramado hujikti henkalakpasu yare ko kaina haragadi ngasai sigumba equity da change tawramnina ko foreigner jing paisa invest amuk tawrak pa yare ko amuk as moigi equity kano se limit che hengat kre khot kre kaina ko admaina tawrak su yare ko asisna 6 subada thamaje 7 subada bond marketing aisina kaino kana municipal bond hai tare ko municipal bond je sise increase tawnabagi damakta sarkar municipal bond idea ta kemna tidako koigi municipality le imphal che municipality ne na dum khalasi ko imphal area da kadawga harakanda koigi kano ma sadore ko kano kari factory em sadore khalase kai kuma pot ama sadore khalase ko yamna chawwa koigi public ki pot oidoi ko haibdi ko overbridge ring road kumba aduguma ring road hare khalase ring road sare khalase ring road cha sanabagi paisa se koigi bond habidi kaino koigi sarkar sina koigi sigi sanaba changmase koigi hanadi 100 crore khaktang ya ade ko hana tarami se bobo ko 100 crore gi value sabagi ko 100 crore gi value sabagi di koigi kayani investment ko bond ko paisa paiba mayam jingchina ko paisa paiba mayam jingchina kadoga kanda sarkar da paisa je piraktene 100 crore je suna basina mana 10 crore pibra sina 50 crore pibra sina 70 crore pibra sina 100 crore pibra pira aneba bond oina bond ai kaino ngai loan gi type ni ko ada bond sigibu akoina municipal bond ko sigi bond se chahi 10 ama kun ma pidoini aduduga masidigi karakpa akogi tax money hai tare ko sigi ring road se season bala thawboda gari da thawbodagi tax money sina magi interest pidoini interest ko interest pidoini sumain tawdana tawtaragadi akogi bond sumain tawna sarkar da su kanare lambi thong se phasana sagatle ko sarkar gi paisa na season bala ti ko akoi mi ina kon mi jina bond oina pira kanda bond oina municipal bond oina pira kanda sagi ba pot oidoi ko laben thong kari kra adudagi karakpa tax tuna maram oraga koigi kai haini mi jings the interest tong jatoi ni moisu tong ore ina ko mi ju tong ore aduga infrastructure ju samkal ore adumain tong ba bond ni adugi bond se 100 crore da limit tharma me ko 100 crore gi manung da leiba pochai khatang sabagi haina limit lerami ba adudubu kaidogra harakanda hujikti kaidogra harakanda 1000 crore gi pot saba yarani sigi municipal bond sina tawraga ko 100 crore yauba fabo yare habadi pochai acho ba saba da su municipal bond se tawraga saba yare sini ma hainare ko doi taragadi sarkar adi pochai acho ba sarpa matamda se ina kuma myam investor gena lakpa soyai myam ko aduna local investment hai tare ko koi miyam mi sikse lariba investor mayam jingse harauna bagi damaktan ko adi hen investor na bagi damaktan ai paisa do chaw taragadi interest yam chawrani interest chaw taragadi moi disu tong chatoi moi disu kana doini natra ko adugumbagi municipal bond da su change tawre ko subada kari atopada mu kari change tawge harakanda banking reforms ai tare ko banking reforms ta kari sagre haragadi banking reforms ta kogi anobada ko high level committee on banking for big sit bharat ko masisina kogi future growth ke damakta ko committee ma sagre ko masigi committee sina kadoga harakanda privatization tawbagi di am oideni ko privatization tawnabagi committee amani
ado miyamna masi criticize story ko idi s koigi PSB mayam ko public sector banks mayam ma lady dana ko si mayam jingse privatize tawidra ko adi bank mayam ma sariba mayam jingse privatization tawidra kainaga sigi committee se semakpada opposition naga adi saubani ko adagi koigi PFC REC se semtoani na haigreba ko sine non banking financial corporation kanguni ko non banking financial corporation kanguni PFBC ko adagi moi se semtoani haidi kano tawdoini ko moi se haidi PFBC se PFBC PFBC se kaino haragadi ko PFC hai tar ko Power Finance Corporation hai ko aduga REC na Rural Electrification Corporation hai moi se non banking financial companies na tani ko na si jing se semto ane reforms sida su reforms ani na sai gi budget su hai gre ko adu mangai atopa di kai na kano like atopa kano da social sector do mulang si technology da 9 10 subala technology da technology da kari change tore haragadi akoigi safe harbor na ma thamambado safe harbor thamambado si kaino gini ko safe harbor se data gini ko take da akoigi data se da kadoga harakanda akoigi data se koya akoigi country gi mi sing na akoigi data se amna important oina lawe ko data fiduciaries ka hire sing se akoigi India da lay akoigi khudamai harse internet amaina samin kala se internet samida internet aina thagaliba Google Drive ta photo thamim sing se maju store tau jaine karai da store tau ram doino Google gi super computer so ba mayam am le madu du bo koina safe harbor haraga khangne safe harbor internet ki safe harbor hai taraga di koi gi store tau bam ne si safe harbor se Google gi su koi India da mayam am le so ba mayam am le khamba adagi kaino gi su mayam am le adi safe harbor se like a PC achauba amagumani super computer gumba mainframe computer gumba super computer gumba achauba computer amani ko koi sijineriba computer se nato sigi computer se koi gi kai haini India gi oina se country me ama le country internet se na ba me ama le ko India gi su India da lai ba music gi adagi kano si country country sigi magi kano se store toro ka pulapuna thamba center ama lai ni sigi data safe harbor se ko Aadhaar gi data oigera ama gi data oigera loina mak se loina mak internet ta kon sijineriba ma'am se loina mak ado masigi data gi store toriba poche yamna luradra country amagi data khudimak to sida loi leramdoni internet la se country khudimak la shinamni na ko adugi data se aigi ka haini India gi kano da purakpa pami India manung da thambiba pami masigum Google haiba company Facebook haiba company sing se loina ma USA da laiba ngatani USA na adugi data sing do USA na loina ma pairaga leidini ba ado data sigi data sing se anytime moina loina ma shidoga akoi se ade akoi gi data puna mak se moina loi shijina thokiba yaidana ko fattaba do igera phaba do igera so country magi data internet ta sijineriba data gi safe harbor sing se India da loina ma India gi oina di India da loina ma purakpada pami ro khamba aduduna maram kanda safe harbor sing se noi gi safe harbor sing se ko India da lao India da saro lao ko India da saro lao haina India da saro lao noi safe harbor se hana di 300 crore gi value da leba company sing se si sing se yam line tax ma tax ka se ko mani ko no tax ko mani hujikti 1000 sorry 2000 crore gi oiba sigi safe harbor sing se haidi masagi computer sing se link ba yarani ba India adusu without tax amau yaw da bida adusu audit chu masana free da tawde ba haidi audit tawbi ba ba di kaino
मोइजे प्रोटेक्ट तौबीबा हाइतारे मीनिंग दि कइनो हारगदि अखोइगी गूगल गुम्बा फेसबुक गुम्बा अदुगुम्बगी मोइगी कंपनी जिंगसे सिग मोइगी कंपनी जिंगसिना अखोइगी डेटा मैम जिंग स्टोर तौइनिना इन थागलिबा इंस्टाग्राम दा थागलिबा फेसबुक दा थागलिबा व्हाट्सएप दा शेयर तौनरिबा डेटा मैम जिंगसे कराइदा लोइ लेरमदोइनो मसागी सुपर कंप्यूटर दुदा लोइ लेरमदोइनो सिगी सुपर कंप्यूटर से गूगल की सुपर कंप्यूटर और मेटा की और एनी कंपनी में सुपर कंप्यूटर सिंसे कोई इंडिया दा सारो लाओ इंडिया दा सारो लाओ कोई टैक्स लौबिरोय कोई कनो तौबिरोय कोई नोइगी नोइगी दा ऑडिट तौबिबा तो कोई फ्री दा तौबिरगे खोलपिरगे हारगा गूगल की दी मोइदी याम चावेबा 2000 crore मुकी सादुनेबा पोचैदो अदो पोचैदो नोइना सारेबा पोचैदो इंडिया दा ओइना पुरो ला अदुदुगो सारो लाओ सिनेबा हाइरिसेको अदुगी पोतुनेबा ngसागी डेटा दो टेक तदी खोइदि कदोगा हारा कांदा डेटा दो चेंज तो खनबा हाइतारे अदुदुना हाना 300 crore की पोत खतंग साबा यारमबदो हुजिकि 1000 crore की पोत सुदुम इंडिया दा साबा यारे विदाउट टैक्स विदाउट कनो हाइदि एमएनसी कंपनी सिंदो यामना सेफ ओइना साबा यारे सिनेबको अदुदुगा 2000 2047 बाउसे टैक्स हॉलिडे एना लाउथोय टैक्स अमता लौरोय data center jings tax holiday adi kana 2047 baw sa noi tax am ta loroi noi gi sabon to da saw noi ge kari bill any taning ba super computer da salai ba ta taning ba por kudimak se loi na taw chaw ka shu kai de ko india da dang saw sine mapalom da sa ganu mapalom sa ta ra ge de ko gi security du su kai da na hujik se data warfare haina la ni ba ai se am la na ram ni na kadorga hara kanda akhoi data jing se akhoi na sijenariba meta da sijenariba sigi data me am jing se masi se war sijenarba su hai aigi adegi bot ki maram dagi taunari me am dane ko bot hada na baga se mind game ko tauna dana adegi kari kara tauna dana taunari me am adu duni ko ani haningi se ko aduna data fiduciary se akhoi india da purak na bagi wari ni ko cloud storage me am laiba pam jing se loina ma purak na bagi wari ni ko adagi mo ko adagi amo amaga mo yengsebo ko so 11 so ba 10 so 11 11 da khogi farmers healthcare gi matang da so khara change to la hai healthcare gi matang da so healthcare da di khogi biofarmers da hena focus pi e ko khoise haibedi pambi sanga de gi sungba hidak lang thak ai tare ko aduduni ko haibedi biopharmacies da kari no man haining ise biologics aduga and biosimilars khoigi chemical na tawraga sungma nataba khoigi kay haini sanga hingba jiba dei microorganism degi sungba pa kano se sida oina focus tawre ba aduna healthcare da khoigi around 10,000 crore hena masa thadare ko CJ is the ko adagi nipar haina ko 3 new nipars I'm sorry nipars National Institute of Pharmaceutical Education and Research anova 3 new nipars anova sarani ko adagi koigi organization amasa like CDSCO Central Drug Center Control Organization ko masishu mapanggang kangkalani ni healthcare sa ko adugi namang ta paisa thadari ni ko mana panbasing to ni ko aina hiram bisa ko adagi ma healthcare da atopada kari dawga hara kanda drugs myam like 17 cancer drugs ki magi kadawga hara kanda masai su high cancer drugs ki
ꯑꯗꯨꯒ 7 rare disease ꯀꯤ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ custom duty ꯀꯣ rare disease drugs ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ rare disease ꯀꯤ drug ꯁꯤꯡꯁꯦ माजे मपानलमदगी पुसलक्तोइनि मोइसिको मोगी ड्रग सिंसकी मोगी पैसा हाइतारे को आइदे पुसलक्पो मतमद चंगबा कस्टम ड्यूटी दो जीरो द थमरे को मदुना तापदि कैनो रे हारे कांदा कोइगी कनो से हाइदि हेना सिगी ड्रग सिंसे हेना पैसा होंदर अनि को पैसा होंदर नबगी तमक्तनेबो को अदगी केयर गिवर्स आइदि कोइगी कनो दा caregivers से करीबा अमृत हाइब्रा कनो अमसु लेबनी वो caregivers हाइतारे को अंगांग मसा सेननबा अदेगी mama ade angang masa senabinabagi taw leiba mama haitare ko adugumba natraga nubi natraga ahalaman senanabagi thawainagi all age home gi kai ka gi leiba sing caregivers sing se ko sigi damakta akoigi geriatric care ka haina lei ko ahalaman senanabagi yoga gi wellness ki adugumba caregivers ki magi training 1.5 lakh hena ko training to na bagi plan kano so laigre magi maming du kaure ko training sigi training to bagi to ai kaure ado laigre madugum su adigi mental health so koi government jam focus oi ko mental health so sum Narendra Modi na ngangi duni ko sigi matang so like National Institute ma habedi ko National Mental Health Institute National Mental Health Institute National Mental Health ko institutes मैम अचौवा मैम अमा रांची दा तेजपुर दा सारनी को अदगी निम्हास अमसु को निम्हांस को नॉर्थ इंडिया दा को अदुगुमा बसु सारनी हाइदि मेंटल हेल्थ की निको सिसु को मेंटल हेल्थ की मतंग को अयुदगी आयुष की सु माना आयुष की सु अमा हारमे आयुष की सु खोगी Anova Ayush Institute All Indian Institute of Ayurveda sise Anova ahum amasu linkalani healthcare residence ko sayam thanda duri ko adagi kanogi dasu 11 12 lere 12 so kogi micro small medium enterprises ki ko MSMEs ki kangu ki sigi dasu kogi allocation se maze handakti double oigre maze di growth hena leina bagi damakta ko aduga kadawga harakanda di paisa do handak thadare paisa do aduduna kadawga harakanda koigi trades kind lei ko trades ko trade receivable discounting system ko sigi trade side se atai kem nate koigi sigi MSME singsi moigi kadawga harakanda business torakpa matamda or koigi kai haini moigi enterprises moigumba enterprises linkalakpa matamda paisa pibo government paisa pibodo madudo kanana pidoin haigadi trade sina pidoin ko adugi trades sigi trades sina kadawga harakanda no delay payment adi koigi MSMEs ta koigi paisa pibase haidi subsidies kumbani ka haise ko haidi paisa moise phachana thabak tawna bagi damakta paisa pibase no delay payment se delay tawdana bagi damakta trades haise kaino trade receivable discounting system haina masagre ko adagi atopada SME growth fund haina masu sagre sisina kadawga harakanda small medium enterprises ki magi fund drive ki tawna bayni ko haidi future da moise growth fund se sisinaraga haidi masigi fund sisinaraga moise growth moi company se growth tawzana bagi damaktani ko gig worker ki di paisa kano amta haidi allocate tawde dugi matang da su mayam na sauna bani ko gig worker ki di karigi marang hydrino khotrino ka haibdagi ko
adugumudani adagi gig worker gi hide this is one of the koigi hide demerit of budget chigi demerit hai taragadi ko budget chigi demerit budget chigi soi bhai taraga koi hantak chigi budget chigi demerits ko demerit che kaino no gig work hai se koigi ngasai gi kano yeliba kangu kari kara yeliba kangu singse husik problem yam thoktana tawridana ko adegi pollution gi matang su kem haidamni ko koi delhi pollution gi matang control tawna bagi matang gi kari mo haide kari mo pande ko asisisu yamna kano tawbani asagi biopharmacy gi do sakti hai ko biopharm sakti hai ko healthcare gi sise biopharmacy gi se magi maming do sakti hai sakti magi kano haidi ngasagi kari haidano kano scheme maming do hai tar ko sakti biopharm sakti ko adagi atopa da panbaya base mana rural development ki dasu palle nan gi MCNREGS to kari do on gre ko Viksit Bharat ko Guarantee for Rozgar Ajivika Mission Gramin hairna ek hair 2025 and on gre ko adu asigi on bado sidana 100 days sidana 135 days ka aduga khangamani na khalle ko adu on bagi matang da sumana se yam pan mani ko adagi defense ta kari आप क्या करना डिफेंस तो कुछ खुलाए डिफेंस पैसा जीडीपी परसेंटेज से कोई परसेंटेज से 2% होई को 2% डिफेंस ता पैसा थादरी से सिसे करी मरंगी थादरी नो हारा गदे कोई ऑपरेशन सिंदूर कायना ममान ने सु तौरे दना को ऑपरेशन सिंदूर अदुदुना मरम ओरा कांदनी मा से पैसा थाददबा यारक्त्रा भाई तार एसिदा अदु पैसा थादरीगी मरम से करीगिनो हारा गदि कोई operation sindur sida paisa yam changibudo aduduna maram orakanda akoi defense thadadaba yadaba aduduna maram orakani but defense pasi paisa thadai haraga suko magi defects ta sise hape kaigino haraga de defense ta hape defense ki di 2% se yamna low 2% ko for defense kaigino haraga di atopa country yeng se like even Pakistan yeng se Pakistan na 5% ko haidi paisa yam thadei China da huge amount to ko 5 $246 billion and thadei USA da 5.3 ne that is 5.3% thadei do taragi da khoi gi defense 2% thadaba sidi thadaba ga chamana ri ko aduna sisu yamna di kano toba ko pot amani hadi yengsenba yaba pot amani ko adudagi budget atopa kharasu lairi like coconut ki adagi AI tool gi matang su lairi ko AI tool gi ek amasu sa hapera iram gi AI tool gi se 15 su da AI tool ki matang su mana sta kano Bharat Bistar haina so ama hai ko Bharat Bistar si Bharat Bistar se kari yaoge har kanna agri stake kaina ko adegi kai yam yawi sigi agriculture da AI sina bagi khotpagi matang da ni ko adegi border security border defense ki da so ko gi border security gi ko gi vibrant village program ina ma leibdo vibrant village program habadi ko gi adugi matang da so pasa yam thadai ko atai lore sida kahaina nunga phajaba yaudre ko kaino da la ase koi gi demerits ta mana demerits ta kari iram ge hamdo
ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ credible and creditable ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ editorialsꯅ ꯃꯥꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯏꯔꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ editorial ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯋꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯈꯔ criticize ꯈꯔ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ manufacturing ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯤꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ manufacturer ꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ manufacturer ꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗꯅ manufacturing ꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔ 7ꯇꯅꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ biopharma ꯀꯣ 7 sector semiconductor ꯁꯤꯗꯅꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ manufacturing ꯒꯤ ꯀꯣ semiconductors electronics ꯀꯣ electronics ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯩ ꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯁꯦ rare earth minerals ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯣ rare earth element ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ chemicals ꯑꯗꯒꯤ textile ꯑꯗꯒꯤ capital goods ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ biopharma ꯁꯛꯇꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ biopharma ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ semiconductor ꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ corridor ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ electronics rare earth minerals corridor ꯁꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯝꯖꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ textile ꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ capital goods ꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯊꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩ ꯂꯣꯏ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ highlight ꯇꯧꯔꯝꯃꯦꯕ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯥꯅ highlight ꯇꯧꯔꯝꯃꯦ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ good announcement ꯅꯦꯅ ꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯦꯕ good announcement ꯀꯣ good announcement but ꯀꯣ execution ꯁꯦ ꯌꯥꯗꯦꯕ failure in execution is lagging ꯀꯣ execution ꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯦ execution ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣ example ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ like national export promotion mission ꯒꯥꯏꯅ ꯂꯩ national export promotion mission ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯇ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯃꯗꯨꯗꯣ delay ꯇꯧꯋꯦꯕ delay ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯀꯣ delay ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ 9 months delay ꯇꯧꯈꯤꯕ 9 months ꯍꯦꯟꯅ delay ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜꯒꯤꯗꯁꯨ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ MSME ꯒꯤꯗꯁꯨ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯁꯠ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯁꯠ ꯇꯧꯗ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯃꯤꯅ ꯇꯔꯤꯞ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯊꯨꯅ announcement ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ announcement but executionꯁꯦ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯁꯤ ꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯦ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄ ꯈꯣꯠꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗ ꯃꯦꯅꯨꯐꯦꯛꯆꯔꯤꯡ ꯁꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯣꯏꯟ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯣꯏꯟ ꯐꯖꯕ ꯑꯃ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯗ ꯀꯤ ꯇꯥꯝ ꯈꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯈꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ inverted duty structure ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ explain ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯄꯥꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯅꯤ inverted duty structure ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯔꯥꯡꯅꯁꯨ explain ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯁꯤꯁꯦ inverted duty structure ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ raw material ꯂꯩ ꯀꯣ raw material ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ finished product ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯣ raw material ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤꯁꯦ raw material ꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ custom duty ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ duty any tax ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯈꯜꯁꯦ tax ꯂꯧꯕꯁꯦ raw material ꯁꯦ import ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ import ꯇꯧꯁꯜꯂꯛꯇꯣꯏꯅꯤ
ko import of salapasida akoigi India da import of salapasida raw materials na hena tax se wang aba tax se mangondagi lakpa tax na hena wang aba sidagi madu dubo ko imported duty structure hara khangne inverted duty structure hara khangna ramina raw materials se pusalapai mo da finished products se oina pusala ani ba adui taragadi si finished products se oina ko India da pusala ani kari marangino kay marang ina di raw materials pusalni so pwede finished product so ina pusalapon patra ado finished product pusalak pai se kaino Canada tong jadoina import tawre iba mi de lo tong jadoine kay na di China de ka koina phone je pusalapon matam na phone je saba lo ra pusale saba pusala lo ra pusalak tara ga de ko India de yamna mangjare China ne yam tong hore but raw material do ai raw material do pusalak ko itara ga di raw material do di China khatang di pura or अतोप कंट्री मैम ने दिस पुखलानी मदुदैदि टेक मदुगी टेक सुना करिगुम्बा खोइसे रॉ मटेरियल दुदगी रॉ मटेरियल द लोबा टेक्स दुदगी फिनिश प्रोडक्ट द लोबा टेक्स दुने हेने याम तारगदी इंडिया आई रॉ मटेरियल द ओइना पुसला अनि बा रॉ मटेरियल जो ओइना पुसनिंग अनि बा लाइनिंग असु कंट्री अखोगी इंडिया गी कंपनी एम लेरेन कलसे लाइक अखोगी इंडिया गी फोन कंपनी एम लेरेन कलसे रॉ मटेरियल दुना करिगुम्बा takes to yan name taragadi raw material or lining and finished product to ne hena yo wang taragadi duna hantak change to give ani si se aina green the is raw material finished product goods to aduna oina takes to helan bai tane hanadi aina rate na edip se smile lera mane ma hujikti kanoda raw material ne hena takes to name greba ko name halle policy do adumain da hon greba ko inverted dt structure do inverted to inverted oy gidre ko adudagi adumaina adugi case to maso highlight hasan tawni ko economic survey su yawani si se inverted duty structure se ko so mana su sidesta id mana aduduni ko man harami se id kano sidesta main point na harami se ko aduga amuksu mana sidesta point ama mana point ama su sidesta harami kari no harakanda khoigi data sidesta piriba data se like akoigi GDP gi data se akoigi 6.5% dagi 7.5% kaina growth lai kaina haina dra claim tawdadi aduga ASI na piba data am suleba like annual survey of industry na piba data am suleba data sidadi slower way go GDP growth se slower way koi ASI na piba data sidadi but industry na piba data se na chumde ni shin GDP kanona statistic kanona piba si data se degi industry na piba ASI na piba data se na chumde ni shin ko ma haning is kai maram gi no aragadi in real already akoi growth se kai no industry gi growth se ne maru se koi industry kam sa khalagi habdu gi maru ni sini ko ma haning is ko mana haram du ni ko adagi hana akoigi kanani akoigi sidesta akoigi kanani regressive step amsu mana lo regressive habidi backward step hai tare ko hadaki kano se na budget sigi magi regressive budget sigi magi regressive step khara sumana sidesta point out torami ko karam point no di yeng se ko koigi regressive step se kaino haragadi FDI gi policy se akoi FDI se henkalani na hydra henkalani FDI as a ratio of GDP gi se adi magi kano se FDI se henkalani hydra sigi nu pa se claim to se henkal ocean ko will decrease adi foreign direct investment se decrease to rokani shine ma se ko gyanda kari gin maram gi no haragadi magi policy programs soibe ni shine adagi second SEG ko SEG economic zone hamni ko adai special economic zone ham ko special economic zone jing se koi gi sije domestic market ta yon bai halli ba handak se domestic market ta special economic zone id kaino na foreigner jing na la ga yon bam ne foreigner gi market na ai tare foreigner gi market siga domestic market ai sina kaino ai koi gi India masa jing na leiba market to ni ko sigi
सिगी फॉरेनर मार्केट सिदगी कोई रिटेलर में लेरगा डोमेस्टिक मार्केट लाक्तोइने सुमाइना मथा मथा लाना दोइने फॉरेनर सिंसिना कोई डायरेक्ट योन बेया दिबो कोई डोमेस्टिक मार्केट बट फॉरेनर सिंसिसु कदोगे डोमेस्टिक मार्केट योन बहंदक से याहल्ले मसीजना मसीजे रिग्रेसिव स्टेप निसिने हाइसे फॉरेनर ने योन में यारा तारगदि डायरेक्ट फॉरेनर द प्रॉफिट फंगरनी दनको कोई इंडियन मचा जिन मार्केटर सिंसिदा फंगरोइदना अदुदुनेको आदि रिग्रेसिव ओइबा स्टेट ने सिनिको अदुगा कोई कई हाइनी स्टेट का कनोगा यूनियन गवर्नमेंट का कोई फिस्कल की मतंग फिस्कल को फिस्कल फ्रिक्शन लेदना फ्रिक्शन है भी कनो स्टेट ना आई अस पैसा अदु अदा पीदे शुदे का हाबदो अदुदो कदोगे हारा कांदा फिस्कल फ्रिक्शन लेबदो स्टेट गवर्नमेंट का यूनियन गवर्नमेंट के फिस्कल फ्रिक्शन की मागी सोल्यूशन अमतसु सिगे बजेट से पिरक्ते सोल्यूशन अमतसु बजेट पिरक्ते मीनिंग दी कइनो हारा कांदा फिस्कल फ्रिक्शन स्टेट का यूनियन का आई टैक्स याम फंगी फंगदे टैक्स के अदु अदागी कई का फंगी फंगदे हाबदो अदुम तौरगा लैगिनी है गंदाइको अदुदुनि मा हाइसे बुजु सिक्ते दुम तौरगा लैगिनी काहेना काना गिरो स्टेट का यूनियन गवर्नमेंट से दुम फुदना लैगिनी हाबदइको नेक्स्ट आर्टिकल ममगी से बजट 2026 bets big on industrial growth ta hena focus तौरगा आइदी asai mama so ai haire ko capex आइदी capital expenditure da paisa yam thadagren haido aduni industrial growth aise ko attack nate aduni adu yamna haidi yamna phaba kongthang ni mana se haire se ko sigi article sana haire se yam adi budget bu nei na bani ka haini important ba magi kano yaude haidi sigi article sigi oina ko adagi atopada building a tax gamble that did not pay off haiba ko tax gamble that did not pay off haiba mamang ko 2025 ta akhoi gi income tax cut se tawe income tax cut se handak tawri ju sumaina handak ki budget se da tawri ju sumaina income tax ki tax cut se akhoi handak chu tawe ko tax ki gamble se mamang da di phelo gi ne handak chu dum phelo ni sini ma hai se ko kai gi na har ga di income tax cut se karai do no man tawri se income tax cut se karai do no man tawri se koi gi adi agriculture da education da health da rural da urban development da tawbana te income tax cut se atopa mafam da tawne cut tawri ba mafam se chana de sini ma ise ko chana de adu na maram ora kan da income tax cut se mafam chana tawdabani na social sector da tawdabani na adi siguma education da health da agriculture da rural development da urban development da tawdabani na कोई बजट से फेल होइगनी सिनी हंदक सु फेल होइगनी सिनी इनकम टैक्स कट के से क्रिटिसिज्म ने को से को सिसु अदम लौबा याय हाइबेदी अकोई येंग सिको कयाम याम चुमनो माना ngangi do kayam yam chumna to ko sidai sta tam ama kak sisine koi gi fiscal sigi tam se katang khango ko fiscal hawkishness sa ko sigi fiscal hawkishness ai se kai ha ya ka no ko haidi akoi gi budget se da low fiscal deficit se low hen ba deficit se low hen ko aduga interest rate sina high ohen high interest rate ohen abedi si adu du ne ma si zibo kana fiscal hawkishness ko fiscal deficit ta kakang as fiscal deficit sa handara lore hain na ta khakang khan bai ta ne ko wa khan aduga interest rate ti wa khan ba adugu ni ko masisina kogi social sector da yam sola kani ko fiscal hawkishness as ke shu phaban potinate pushing welfare towards the state yongo sisio welfare tawbagi adi welfare functioning tawbagi social sector sida koi paisa yam thada dre hojik tawis industry da kari da chawkhana bagi da makta paisa yam thada habi education adegi kan da koi hanta ki budget se paisa yam thada dre aduga
ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ infrastructure ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯕꯠ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯗ꯭ꯔꯦ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯖꯦꯠꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯕꯠ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯗꯨꯃ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯈꯪꯍꯟꯅꯤꯡꯕꯩ ꯇꯧꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜꯒꯤꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯐꯤꯁꯀꯦꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯥꯎꯈꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯕꯕꯨꯗꯤ ꯌꯥꯏ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯁꯔꯚꯦꯗ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯎꯏ ꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯔꯦꯜꯋꯦꯗ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯣ ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯣ ꯌꯥꯎꯏ ꯂꯥꯏꯛ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕꯤꯛꯁꯤꯠ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤꯅꯦꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯀꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯁꯟꯒ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯏꯃꯦꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ metro and mass rapid transit ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯦ RRTS ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯑꯩꯅ ꯅꯩꯅꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯦꯝꯒꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ infrastructure ꯁꯦꯝꯒꯠꯄꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯥꯗꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯗꯤ ꯊꯥꯗꯗꯕꯗꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯨꯝꯕꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯗꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯗꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯟꯊꯩꯌꯦꯕ reduce budget mana sida palambaduni high school reduce budget in kari-karida PMAY urban housing gido aduda paisa thadaba hadare Swachh Bharat tasu handare ko Swachh Bharat mission ko adagi amrutto ay nga sa amrut ay si water and sanitation giduni ko adudasu paisa thadaba handare like 20% 50% mokse paisa thadaba handare aduda takpadi kaino ra harakanda koigi kaya haini infrastructure do na thadagibedo healthcare adagi education da kahina paisa thadaraktabado aduduni ko adagi yamna nungaiba paamsu yawi AI ga aikoigi AI sina koigi AI toy hujikti AI toy thole ko AI toy se koi India kano da kanabra angang sina kanabra sini ko adai da sesa mana se haisi kanadi du katani kanadi koi da AI se AI gi robot leidana ko AI gi robot se sizinaraga akoigi kanoda toyo ni sizinabase akoigi angangsingna kanabra sinibuko kanade capabilities ta yam handare ko capabilities ta yam handare aduduni mana haningise adudaida sista akoigi kahani AI gi matangda khara palammi example oina like AI companions khara gi maming palammi ko AI companions sayang pakhada hangagasu khumba ngamnaba AI companions khara hayu example piu ka hairak taragadi sise dum khumba ko like Gram Kuriona linkhatpa Miko 3 ko Kumar Beer ko sisingse AI company ni moisingse ne tawraga angangsingse kano tawnabani moise kaya harakani AI da haragana akoigi generative AI ko generative AI natraga LLM ke kangun ChatGPT Open AI ga hape manai ko moisingse large language model ne yam function ne yam asaba ko paisa di yam changba dugumba ko safety gi dadi akoigi inappropriate adi AI sina mara mara kanda akoigi AI sina mara mara kanda akoigi safety sida yam soale safety da ko kamaina son ge haragadi akoigi inappropriate content yam pi moise adi yam angangsingsiga chanadaba ko content yam pi adagi
layer se karamba line da chingla doino ha du khang da hai tare ko safety layer ha se kari no ha se khang da hai tare angang ding hadi ai masa su khang ja de safety layer se kai no hadi angang na pi ga da na kari no adagi han da pi ga na kari no ha du su khang da adagi ai is hallucination yam ta holle hallucination adi kai no nungai han bu nungai traga su nungai ma mana bu khudam oina hayo ba ai da ai wakhan nungai tra ma positive nga tane pirak tuise ai kano chage hayo ba adusu positive ma ma pirakane ai burger chage positive nga ta pirakane phatta ba amta hayo oi ba phatta ba hairo da ba pone hallucination ba khon ba ko nungai han ba nungai trasu nungai han ba du ne ko aduduna singai adi kai haini akoigi ai tool ngasai sing kuma beer haise sigi event am ka ha singapore da kuma beer sigi toy am khak le toy am khak na ngasai gi kai haini akoigi singapore da angang ama ko sigi kuma beer sina akoigi kai haini instruction se dangerous object lo thang lo ka naga high level ko ai sina waina ko mi se hatok na bagi da makta hadi masa hadi kai haini sohan na bagi da makta tawle ai robot sina ni ko haisi ko adu ko dum tawe ba adu dun ni haina kan man haire ise ko aduga quiz sama ka yawani quiz to su important oi ko quiz da hangi se well in this ko ngasi ni ko January and February to well in the magi theme se kaino na hai wal se ha ma hangi se anniversary se convention karam na hai ramsar convention ni ko jing ramsar convention ko ramsar convention ramsar hai se Iran da laiba city am ke mamai ni ko ramsar convention ko ramsar convention leire ko adagi theme se kaino hai theme se wetland ko and traditional knowledge hai ko traditional knowledge hai ko celebrating cultural heritage adum ning ho ya traditional knowledge ko three types of kari wetland ki three types se kaino hai gadi marine wetland hai ba male marine and coastal wetland hai ba ma adagi inland wetland hai ba ma daga human made wetland hai ba ma ko wetland makhal hai tare sigi kano sina piba ramsar convention sina piba ko ningsing ho marine hai ba ma inland hai ba ma koi loktak chingani ko human made wetland koi dam gumba saraga da tholakpa wetland ko adaga akoigi highest number se kanada leige habani akoigi karamba country da leige haragadi UK da lei ko highest ramsar site se aduga quite adi magi largest area se na karai da lei haragadi Brazil da akoigi India gi oina ramsar site kya lei 98 khwai nau bana season ko no January 2026 sa hapna ba century si nataba amazu hapsali karano haragadi koigi chari dan hai ko Gujarat sina Gujarat ko ani se khangsalo ko ani se hapsan gramani ko India gi oina khwai han ba koigi wetland ani ramsar site ta chanba je Chilika lake ko Odisha da aduga amana Keoladio National Park sisina kano da Rajasthan ko ani sina hali ko koigi ramsar site hanana chanba duba khangjalo asak hantak ki oina adagi last news ta koigi SSC gi oina alkare se ningsingo alkare sai se koigi hantak ki Australian Open ngamba no pani ko first Australian Open ni magi di ko aduga namana kana mai tipi gi ban Novak Djokovic ko Serbia gi Novak Djokovic to career gi oina ma je youngest man tare ko youngest man ko in tennis history ko to complete grand
ana career grand slam hai tare ko grand slam complete tawbase youngest oi na tawbase kanano haragadi sisi alcaraz ko alcaraz ni singo ko alcaraz ni youngest man to complete hai tare ko aduga kadoga harakanda open area da moi sigi grand slam se complete tawbase open area da kya lege harakanda moi taruk lei ko moi taruk ki manungda mazu ama changre ko alcaraz ko aduga grand slam hai se kaino haragadi grand slam hai se tekenate major oiba like Australian Open gumba ko Australian Open gumba French Open gumba Wimbledon ko aduga US Open tennis gumba adugumba se chahi ama natraga season ama ngamma adoi taragati grand slam ko aduga kadoga harakanda koigi ko grand slam uji siki oina alcaraz se magi grand slam title so 24 grand slam title fangre ko sigi grand slam di kanoga koigi sisna alcaraz nate sorry novak djokovic novak djokovic se 24 grand slam fangiba mini ko siam yam ado 24 grand slam se husik 25 fangnaba kan honari mi ko novak djokovic 25 fangnaba idan lo lage wow thank you so much masih gitu sih lo lage